تبجحات بمنع إيصال المساعدات الإنسانية. Terang-terangan mencegah bantuan kemanusiaan. Tuh, terus kita di sini ada yang memboikot produk-produk pendukung Zionis. Dibilang nggak perlu. Aduh, gimana? Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijain Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ya, alhamdulillah gua dapat kiriman video dari suaranya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau berpanjang sehat afiat ya Rabb. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau, amin. Ya, beliau ini adalah ulama karismatik yang boleh dibilang hampir tiap tahun ya, kecuali pandemi kemarin ya. Beliau datang ke Indonesia dan alhamdulillah kedatangan Indonesia terakhir kemarin, Al-Faqir alhamdulillah sempat ikut hadir yang di Gresik ya. Alhamdulillah. Nah, banyak murid-muridnya di Indonesia, banyak ya. Dan alhamdulillah Habib Umar bin Hafid ini bukan hanya milik muridnya ya, Habib Umar bin Hafid dicintai banyak orang, termasuk alhamdulillah Al-Faqir walaupun bukan muridnya, insyaallah ya Rabb. Mudah-mudahan Allah tambah cinta Al-Faqir sama Habib Umar bin Hafid, dan mudah-mudahan Al-Faqir ada beberapa kesempatan Al-Faqir pernah dekat sama beliau, pernah didoakan sama beliau. Alhamdulillah. Nah, ini ada pernyataan ya Habib Umar bin Hafid lewat suaranya tentang pernyataan keras Habib Umar bin Hafid tentang Palestina. Nah, ini yang akan kita coba reaksi, tapi bukan berniat untuk dalil adab. Nanti video fullnya pernyataannya itu akan gue sampaikan di belakang nanti. Di sini kita akan mencoba mereaksi ya dari pernyataan beliau supaya kita paham gitu. Ini dari pemahaman gue akan gue coba sampaikan ke kalian semuanya. Ya, kita dengerin dulu ini pernyataan Habib Umar bin Hafid tentang Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan manfaat ya Rabb. Amin. ثم لا يجدون أي دليل ولا حجة على أن أحدا من هؤلاء قتل الأطفال، لكن هم قتلوا الأطفال قبل. Nah, kan Hamas dituduh membunuh anak-anak, padahal tidak ada bukti. Padahal si Zionis ini yang membunuh anak-anak, ya. Zionis yang bunuh anak-anak, bukan Hamas. Ini keras Habib Umar nih. Padahal Habib ini terkenal lembut banget, adem banget Habib Umar. Masya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Habib Umar umur panjang sehat afiat. ويقتلوا الأطفال في الحال وقتلوا الأطفال بعد. Orang-orang Zionis terus membunuh anak-anak. لا حساب عليهم.
Dan mereka nggak dimintai pertanggungjawaban. قتل الأطفال جريمة إن جاء من آل فلان. Nah, membunuh anak-anak itu pelanggaran gitu. Nggak boleh bunuh anak-anak. Itu kalau dilakukan oleh selain Zionis. Kalau Zionis nggak apa-apa, gitu ya. هذا التقدم. هذا حقوق الإنسان. هذا النظام. هذا التطور. أعوذ بالله من غضب الله. آمين يا رب. تنتهك الحرمات وتضرب المستشفيات ثم يسكت عن ذلك. Iya, Zionis ngebom masjid, ngebom gereja, rumah sakit, semuanya diam. وأن يقولوا في دولهم المتقدمة من غر التغريد من شعبنا ينصر فيها المظلومين في غزة فعليه سجن كذا وغرامة كذا. Nah, untung di Indonesia enggak. Di beberapa negara tuh, kalau bela Palestina, dikenai sanksi. Cuman Beb, di Indonesia ada seruan boikot Beb, untuk memboikot produk-produk Israel, Zionis, pendukung Zionis, dibelain Beb. Dibelain, ada yang belain tuh produk-produk Beb. Bahkan ada yang ngaku murid antum. Nah itu kadang sedih gue. Ya Allah. هذه الحرية. Ini. Ya Allah. هذا حقوق الإنسان. Ini kayak yang disebut. خرجت في قوانينهم وفي قراراتهم. من هم؟ Siapa mereka? هم الذين أذلوا عند الله تعالى في حالهم هذا من الجعل ومن البعوض ومن الحيوانات. هم أضل من ذلك. Habib Umar sampai ini mengatakan orang-orang yang begitu itu lebih buruk dari hewan, lebih buruk dari binatang. Nah, udah keras banget Habib Umar ini. Jarang kita dengerin Habib Umar udah sampai sekeras ini. Allahu Akbar. تبجحات بمنع إيصال المساعدات الإنسانية. Terang-terangan mencegah bantuan kemanusiaan. Tuh. Terus kita di sini ada yang memboikot produk-produk pendukung Zionis, dibilang nggak perlu. Aduh, gimana? للمظلومين المعتدى عليه. Allah. في نظام من؟ الحضارة المتقدمة الغربية. Nah, peradaban barat. نظام هذا بسم الله الرحمن الرحيم. ممنوع ننقذ إنسان عطشان جيعان مرضان معتدى عليه ممنوع تنقذه. نظام متقدم متطور. Nah, kita mau bantu Palestina dibilang itu nggak boleh ini, terus itu ngaku itu toleransi kah? Itu kah peradaban barat itu kah? Toleransi kah itu? Nggak bisa bantu anak Palestina, nggak bisa bantu Palestina, nggak usah boikot produk Zionis, itu kah toleransi? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. ممنوع إنقاذ. ممنوع إنقاذ كيف؟ ممنوع مساعدته. بأي ميزان؟ بأي عقل؟ ما هذا النظام؟ Menurut logika. Tuh. Oh. Sistem apa ini? Tuh, kadang-kadang ada dari golongan ulama kita tuh. Pakai logika aja. Logika apa yang begitu? Nah. Ya Allah. Mudah-mudahan Nabi Umar umur panjang sehat afiat ya Rob. Dengerin nih, dengerin. Buat yang ngaku-ngaku pecinta Habib Umar. Buat yang ngaku-ngaku muridnya Habib Umar. Allah, kasihan Habib Umar. Mudah-mudahan Habib Umar umur panjang sehat afiat. هم هذا الكلب. Nah, يكشف الله لكم عوراتهم ليستحي منكم من يقدسهم، ليستحي منكم من يعظمهم، ليستحي منكم من ترك بناته يتشبهون بهن، ليستحي منكم من ترك أولاده يقتدون يتابعون برامجهم.
Gitu tuh. Ya, kita ini ngikutin akhlak mereka, nonton acara mereka, mengikuti pola pikir mereka ya. Ya, mengikuti pola pikir, begitu toleransi dalam hal-hal yang astagfirullahaladzim. لترجعوا إلى الشرف، لترجعوا إلى الكرامة، لترجعوا إلى العزة. نعم حبيبي. عزة الابتداء بمحمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. إلا في الابتداء به فلنا الشرف ولنا العز والكرامة بمتابعة محمد زين الوجود اللهم صل صلى الله عليه وسلم. ويا مسلمين بأهوائكم اتبعتم فسقا ومجرمين أنقذوا أنفسكم قبل الوفاة. نعم اللهم صل على سيدنا محمد. فإني أخشى على أحدكم عند الموت أن يزاغ قلبه فلا يبقى في ذرة من إيمان ويحشر مع الكفرة. وأخشى على أحدكم أن يزلزل في القبر عند السؤال الله فلا يستطيع أن يجيب عن محمد من هو ولا ما مقامه. وأخشى أن يقبر في بلاد المسلمين ويحشر مع نصراني أو يهودي أو ملحد لأنه تشبه به وأخذ فكره وأخذ أسلوبه في الحياة. Ayo kita pakai produk-produk mereka, kita pakai gaya hidup mereka. Kadang pakaian kita pakaian Islami, tapi pola pikir kita pola pikir mereka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya ma'syar ahli al-Islam. Naam Habib. Ad-din ghali. Iya naam Habib. Agama ini mahal guys. Wal-insaniyah ghaliyah. Kemanusiaan itu mahal. La tabi'u anfusakum bil-rakhis. Jangan jual murah dirimu. Tuh dengar, weh. Ya Allah, umat Islam jangan jual dirimu murah. Agama ini mahal. Jangan gara-gara amplop proposal. Jangan gara-gara endorse produk-produk. Terus lu mau gadein agama lu. Jangan. Dengar nih. Ya Allah Habib, jazakumullah khair Habib. La tabi'u anfusakum li'aduwikum. Jangan jual dirimu sama musuhmu, jangan. Allah. Ya Allah, ya Rabb. Guys, sekali lagi gue minta maaf ya, gue memaknai kalimat Habib Umar ini dengan pandangan gue yang bodoh ini. Tapi gue punya cinta sama Habib Umar. Gue punya cinta sama umat Islam ini. Gue punya cinta sama rakyat Palestina. Dan gue punya rasa kemanusiaan. Nih kerasnya Habib Umar. Habib Umar ini bukan ulama yang keras, bukan. Beliau lemah lembut, tapi lihat sendiri bagaimana kalimat beliau tadi. Andai kata ada yang kurang dari gue minta maaf. Tapi insya Allah ya Rabb, ini menunjukkan ketegasan Habib Umar terhadap perjuangan rakyat Palestina. Dan buat kita yang di luar Palestina, kita bisa, paling utama adalah boikot akhlak mereka, boikot TV mereka, produk mereka juga yang dari sana itu boikot, pola pikir terutama, cara berpikir mereka itu jangan dipakai. Toleransi, tapi toleransi kalau membunuh anak-anak itu nggak apa-apa kalau mereka gitu. Nah ini yang salah besar. Dan ini alhamdulillah kita dapat video ini. Mudah-mudahan Habib Umar umur panjang sehat afiat ya Rabb, umur panjang sehat afiat, umur panjang sehat afiat, dan mudah-mudahan kita dapat keberkahan dari beliau dan ilmu ini jadi manfaat buat kita ala dunia wa ala man waslafuna salihin wa bi anna Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa amalana fi amalihim wa yaj'alana min hizbihim wa yarzuqna mahabbatan wa tawaffana ala millatihim wa yashurna fi zumratin fi khairin mulufin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi qabul al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا مني والعفو منكم. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ini videonya Habib Umar full yang gue dapat di sini tanpa gue reaksi. ثم لا يجدون أي دليل ولا حجة على أن أحدا من هؤلاء قتل الأطفال، لكن هم قتلوا الأطفال قبل ويقتلوا الأطفال في الحال وقتلوا الأطفال بعد.
لا حساب عليهم، وإنما قتل الأطفال جريمة إن جاء من آل فلان، هذا التقتل، هذا حقوق الإنسان، هذا النظام، هذا التطور. أعوذ بالله من غضب الله. تنتهك الحرمات وتضرب المستشفيات ثم يسكت عن ذلك، وأن يقولوا في دولهم المتقدمة من غر التغريد من شعبنا ينصر فيها المظلومين في غزة فعليه سجن كذا وغرامة كذا. هذه الحرية، هذا حقوق الإنسان برزت في قوانينهم وفي قراراتهم. من هم؟ هم الذين أذلوا عند الله تعالى في حالهم هذا من الجعل ومن البعوض ومن الحيوانات، هم أضل من ذلك. تبجحات بمنع إيصال المساعدات الإنسانية للمظلومين المعتدى عليهم في نظام من؟ الحضارة المتقدمة الغربية. من نظام هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ممنوع ننقل إنسان عطشان جيعان مرضان معتدى عليه ممنوع تنقذه. نظام متقدم متطور ممنوع إنقاذ، ممنوع إنقاذ كيف؟ ممنوع مساعدته في أي ميزان، في أي عقل. ما هذا النظام؟ هم هذا الكلب. اكشف الله لكم عوراتهم ليستحي منكم من يقدسهم، ليستحي منكم من يعظمهم، ليستحي منكم من ترك بناته يتشبهون بهن، ليستحي منكم من ترك أولاده يقتدون يتابعون برامجهم. لترجعوا إلى الشرف، لترجعوا إلى الكرامة، لترجعوا إلى العزة، عزة الاقتداء بمحمد. إلا في الاقتداء به فلنا الشرف ولنا العز والكرامة بمتابعة محمد زين الوجود صلى الله عليه وسلم. ويا مسلمين بأهوائكم اتبعتم فسقا ومجرمين أنقذوا أنفسكم قبل الوفاة، فإني أخشى على أحدكم عند الموت أن يزاغ قلبه فلا يبقى في ذرة من إيمان ويحشر مع الكفرة، وأخشى على أحدكم أن يزلزل في القبر عند السؤال فلا يستطيع أن يجيب عن محمد من هو ولا ما مقامه، وأخشى أن يقبر في بلاد المسلمين ويحشر مع نصراني أو يهودي أو ملحد لأنه تشبه به وأخذ ذكره وأخذ أسلوبه في الحياة. يا معشر أهل الإسلام، الدين غالي والإنسانية غالية، لا تبيعوا أنفسكم بالرخيص، لا تبيعوا أنفسكم لعدوكم. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Nih gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerennya di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah.
Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti deh tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.